Eje ni program reba hindugera ha TV West nakushemerwa mnongo washyireho debate ko mujuni yose ibirege program reba hindugire nebereho burizo bari yasande kurgashaha inaze kiro egarwa mu rwa kabiri shaha mukaga gwihangwe kandi kwa watugita umurundo rwo kubanza eje ni program eyitutayisa abantu batara bamwe na bamwe kandi abantu abine mbozi abine barabire mune barebire nambwe nerizoba ndiyo murimbara City South ndiyo mchanga cyerkwetwa Nyakayojo wagumiza muno shuma hansi noza rwacishakizi kuko yongerera kimwe hansi noza hari kibingo kandi nangwa tuturi na hari na kibingo kwa PTC so omuka y'umwami no mcyara George Kashije umwami George Kashije ogu akabaho omushubuzi onkata kabire mushubuza akabanza yabo muvugiwe cyarani omukubazira noranganwa kuye yabo mushubuzi omubwiro bwa kare bwensi yabeta kamanyere business yazo mbushubuzi ebyo kuyabheza yasharaho kuba muhinji kandi omurisa ebintu byakozire mpaka neshahedi bemutungire byamushomeseza abana bagira hibahika mbwene rizoba nyenda turabiro mbyara birimo rero nitwa bari kumureba ubundi tukagiresha twayego nakushemero omugurisi nakushemero ha program wabare kubaho ego umushaki kuno tukunura turije twinenzura tutine nshonga mazu mwe bare utagira nshonga yo mwene ntwenda kumanyaje ebyawe tuhurireho konka ntwenda kumanya umwijiri ukatunga ho umugisha wazo mwishomero abazire bawe nabahi no wanyu ningaho kagaboza yuzirwe ryari wazarwa nanga umwishomero ngazaho utakashire mukatubanze tumanye ubuzarwa na nabazire ubuzarwa nkazarwa umwaka gwa 1939 2018 byukwezi kwa mukaga nazarwa umugongo guba kwita kagasha kagashejo ekari umugomborere ya Rugando egiye bize bakagita bakagita Rugando Nyakayozo azumuruka bakana bagwita gwa Sabawari nwe yabe nagwebembera ninga niryo ryabe ryizina rye cyangwa nurukejo ababentu bagende no sinko babene beto batyo katika twine mutubagumwe mu myoka Sabawari Sabagabo umuringogwe so iwe no ho akugambira ngo kazarwa ebyo biro byo kweza bo kuba arukumo rwenda shatune nabo kwandika bakabaro bake ave mwe no mu gisobu nyogo nagizire kumanya nebirebyo tata akabana kurama hirege yakagasha ari umuntu mukuru ariko kwabo murukana n'abakungu kandi cyo musumurungi umuruka gwitu gwashangagure hihi nawe kunazarwa bakandi batwara abantu kubahandisha ahamirukana amagomborra namunda katabukanja kuzarwa kubakaija bakibumurtarwa kinana na mukaga natahirwa basumu mukayanja abashuma nabo bagire byabo mbwesha katabo ko kuzarwa bakakiba gukora bakakatwarira mu sente bakatwarira mu bindi bintu batwara amagari batwara za radio batwara wangi namuwabiro bika sente zawo mukatabo kawe okay nazo bakazitwara kumuni nazo kwikira rwitero njya kubikugambira abo ko byagenze mwende tatabuga bari umuntu mukuru nakurira amahiro zo mugabe hinangwe za Rwampara yona na history ya Rwampara yo wenda kugimbuza ninje kugambira ukaningira mbura yona Rwampara yo kubanze kero amagomborura munana nagugandikira umutwe gwanje ugabinga agoma gomborura ekabiri birere isingiro batakisagira batakakisazira ha Rwampara kugigarira isingiro birere eketa her party ya Rwampara mwene birere Nyakayozo Rugando Bugamba Ndiza Rukoni Ruhama Rwikinoro Ntungamo ejo yone ker party ya Rwampara
aza rwampara mbona kubona narukoni naruhama na rwikinuro zona zikazi rwampara zone kazi rwampara mbona kubo bazungu n'indu yabiri yisaza iri kukera y'ubuhangu umurenkore iri kukera y'ubutungi umurenkore iri kukiza y'ibyo kurya umurenkore iri kukiza y'imigera mingi umurenkore. Okay. Hato bubozarwa ukaba uri umwana wakanga humuka wangi uko uri umwana wakanga hubu kandi umwana wakana kunka tataka ina bakazi babiri. So omukikuru wawe nwe yabari o kubanza akari wa kabiri. So ahari nyo koko uri umwana wakana ari mbawe kandi umwana wakashatu. So omukazo wo kubanza kai no mwana monka akaya agira umwana omwe. Okay. No munyanyazi wito mukuru. Okay. So wabumwa ukuri umwana wakana abazire abazire banye bombi mwero boza rweka yanyeke bayinizina mukamu ryabakama kandi manywa bageta kagasha kigambe no wacyatuka narara nashengera kukwanga nito mutijo gumugabe omutwijo gumugaba gwitata kandi tiya sukahaka herizo mugenyi we ninga kahereze jintu moyo mugabe yamutumireho kuronda ushuru ninga kuronda biya. So ukweva kawa okwita omutwijo gumugabe okwita omutwijo gumugabe abantu bakaba bamaza kutwijero mugabe bavanzo wanyu deru ataka bitwiro mugabe o ataka bitwariro mugabe hajiro wara hajiro wija aita kugora yudana doktora nizo kikomati yaje kutwara munane ninga musanzu umugeni bari abatagurize nko kunkwata amakuru bakimbo mwece songoro munendara kagasowa cyatuka nakunana shenge tata nuwe bene betacyatuka aza nawe akayinde ho munyabuzari uba bene betigambe ine mwini uruhanguru rwo rwabo bakurukura hati nko kuza na bagenzi babo wabo abakamwe ni bahimbo mukeshongoro bahimbo mukeshongoro mukagasa kigambe ine umurungi n'indaro wacyatuka iseka sheiza neitumtwaro neitumtizo gumugabe no chimanya kwira karwaye batumukeshongoro echo gatubashongora kagasa kigambe ine umurungi n'indaro wacyatuka iseka sheiza ahenyungu iterwe miringa amarwa gakateka bitoke umukaza kazwara kiseiza bakamukuberi yarwankuranga batabura kirebe kaniukano manyasi kandi tinda kurire byo kutagura hacha wenchi bayemba kuranjira mukeshongoro ni wabo uri umwoje wo kubanza harusho aha wenchi bayemba jya mucyatuka ishekashije mbino kandi umwana urukutwa numanya no kuzira abana ariko umwana ukunanga nafucenga mbina atiyakirara ari umuntu mukuru namwishungiraho ninga namuzaniranti mbino ukano ukwatka enkayi. Okay. Mwenu wazo mwishomero wangi wajirobwire wazo mwishomero najirobwire nazo mwishomero washomera nkasomera kibinga aho musiteurizi nabaheta cya kiskuru ubwo nabatwata urukumo rwa akakatongana nabatandikisaho mu mushenyi bageta mbangura subgrade. Okay. Subgrade kutwara gomwe ukasoma mu mwaka mu subgrade omwe bakutwara mu cya kiskuru na mosoma mu gundi utembe cyo kubanza. Okay. Mbwino ko nargira mu subgrade nazanya bikungu nasome cyo kubanza bantu ari musiteurizi bushenya rugando agomborra nabuzwa nashika okuzo mu cya kabiri naza obwe kurwo mu cyo kubanza kuza mu cya kabiri ke kiri ikintu cy'amana gukora interview y'uburemezi kandi ubu nangwa batusomesa kurungi n'umwana kibumura hirize cya kabiri nubwo akara nagomborra nabukora. So wakora interview warara no yetebekana sawa zakora interview yo kuzo mu cya kabiri batubuza bakusomese babigarukamo
ntandika biti ninga bakubuza mu muto nahiko kushome cya kabiri mwino kwashyire cya kabiri wazaye kino ni nasomere cya kabiri cya kasatu cya kane cya katane cya mukaga nabuzwa nangwa nashikaje wihayo max zingahe nkayayo max average max 8 baka ubwiro bwe bakaba barom average average 8 murukore bigezo bingahe tukakora bigezo bena max 800 okay wachetegereza kunda ninyizuka kubinkazi ya max 3 nankaga so ncho chakwire average ya 8 isampire average ya 8 mwenu wazahi obo kabushite banye tabudu inge budu otyo school fees zabura azana nazo tuzabura zari tubutamanya bwabo batata kugabo babiri batasomereje icyo mu gisambi harinye azabara umuyishyi mahara rwashitokori ari wagomborora asomere kuyazwara degree bamutego mubazi yagwiraro ubwo umuyishyi wa rwashitokori nyikiriza tumuriho kake ntugaruka yebareko bukiriho program reba hindukire kandi ntwara umugisha go kwakira yo watwegita hada chikeji kandi turiyo mwanya ogwa kibingo eriyo muri Nyakayojo kandi turiyo mu Mbara City South omukayo mugurusi Edward Kasheja akiriyo nayo ngera kutugambira byamagaraje byarabire muri byarebire katugumize munako kunaza umusaya atandika kunyegeza cyarani ebyabudo wabisibura tine kirakusasize na munonga cyansasa natengira kwikira story yacyo cyansasa nacho chikije habo kwano baso utatunga bwiro bundi bwo kuchikaho mwe nati ninza kuchikaho amuheru kuna yego kubazira nkakwizera mezi mukaga natandika natunga umusara gwanjye gwashinye mukaga shiringi 2 mwenu wowe bazira nimbazira za mashaba z'abakazi za maxi pomporia obukanzu bw'ekicweka kuna hiza kukora mezi ganje mukaga nagura kagara kashinki 9 omusharo kano guhebwo ni guhebwo mukama wetuka ubundi kubazira yakuyende kunyegesa kuyareba munakwate ibintu natandika kubazira yantamushara shiringi mukaga obwisi shiringi mukaga zikanzugura nk'ibintu biri kwingana cyo bwiro mukaga ubundi kuba birugenda na shiringi emwe noguraho mugati noguraho kiro ya sukari noguraho kiro y'umunyu noguraho kibiriti bitona tuzukushagaho so mwenu shiringi mukaga zo bwiro ubu twaguze do musente nkeza hati nezibanke emitwaro nkaga ninga nezibanke emitwaro nkashatu nati twakuzireba twakuze umuzebiro nke waza kuzobarira shiringi zo mukaga mbona ko bwahati nzingana shiringi nzingana nk'emitwaro 9 nk'emitwaro 9 zikazi sente nyingi mbwenu kuzigirira mbwenu kuzabeza sabungu bunto muduka yes wazikozesa ki wangi esente ezo wazikozesa ki sente ezo nakujya tukunahize kutunga umusara gw'emezi mukaga nagura kagari shiringi 9 okasevinga emyezi mukaga yona bakokwezi kokubanza kwa kabiri kwa kashatu tuwariyeho mpaka hamyezi mukaga emyezi mukaga kuyakiterezo na wazwaro mu rungu yazigura mawe yanyongereho shiringi 5 inyona sekenda mawe yantero 5 nagura kagari no musiya bakari bamweta area ibondo nakatandikira trading center ya Ruganda ejo hati eze sente okabanoye bikira ni owabera kukozesa kakubikira ningo kozi twaro omukikora twaro mukazihereza mawe okay yuko tine nshako takubasa kwibikira boncho eno twaro omukikora kandi no muzinya bwo kugira ngo ngire kinayikorera yes so abakama wakankomera entanda mazima
ngera zikikasha mukagandi mukama wita muhera kutekera cyayi sayi 11 za kwinuka mbinkanta kurisa guzoka akomenta ando mberere go y'uburubwe ateke bitakuri bye abyomora n'ibihimba bibyomere ya muhera nabwo kuyo rwana onija nagura box ubu ukufundikiza mutabwe byo kuri banye ngendandi aza nagabanye ne mwana wa gumari miyagabana bari umushiza wo murokore kujata reka kurisa guziboreka kugira ota kumketo mu kisambi umuri ubu nako ababera banyegisa kuresa sigara nango no mbite byansisire sigara kandi bikuteka teka nkahura naenda kurura na sigara okagere sogere bulingwashi ubwire burengo munonga nango yiza yahika kunyita umutima nahika kuri sapakiti 3 izoba nashanganiza marashingi mukaga izina benkono kwezi narura iwe kawabiro byo okwerekera kandi biro kwerekera nabo cyo mukula bente natwera ntera ibintu bikwiragura nk'igingito najizira maraka hatandike kuni nko kurenza ngo negona kurora buri kapusi kari yawo nuko wabinoyitse nuko nabene insyandi kunkara ngangire mbabazi sigare jo niye nagizinwa andi kujizinwa kwa ina kukaba bindi hanga nazo nabantu miringo y'umutawana kunguna gamba kuna bende umuntu ukomwe nahirize kutunga no kugira anti naresize stananze ngumwe ndese na amina bakamanya no buga kutweka gatega kagara biri umwikana giragura sigare kansi isresente so hatika tubanze turebe takashitira sigara munonga waheza kwega watunga umurimo wagukora kumara uwire buri kwingana cyo uri kuvuga cyarani ati mwe no kuvuga cyarani kwanje kunarigira kwa washwaho atano na musanzu wabe nakwegesa wabe nanyegesa yankoze samezi mukaga kunagura kagari kanje namusibora nagenda wazahi naza kizinga umurikazara umugomborora yangoma neherero ka Rwanda kandi sara na kamweza muri kigeze kuna bindi uko nakora yameze nago mukaga okay watunga yo muntu aine biharan yakwegesa ninga wagure cyarani uko nagenda ndi umukozi I mean watunga yo muntu aine biharan wagenda urukurondo umurimo yantwara unko mfundo mukuru kuza kwegesa abandi no kugera bata no kubazira kuna ikiroko nadira y'umwana wanje yantwara muri Kigali uko nina yigiro kubazina amasuki yaga na za satkoti za polisi nebe bizware bigandure by'abadokita kuna ize kwatebe Kigali wamare ubwire buri kwingana ki isigana nayo iki yo ningire Kigali nkamara y'amezi mukaga uriyo no yegebe ni nyegebe no bazi no ukora kandi no nimbazi ni nyega kandi nimbazira bwanyuma kuna bendi aho ebihurire bya busesere kampani mu yigiro nibendo umbazizi okumanya satkoti okumanya empare ngufezi za polisi mbwenu na shuma warga Rwanda uija Kampala naza Kampala na itura mu yigiro 7 street interview najikora nagirabo bampa umurumu mwigira natandikana kumurura abantu nabazira polisi nagiranta nakora y'imyaka yanjye 5 naburutka yine sente zanjye nyingi wakora imyaka 5 ayuji okay aha kwa heza watora hi kuna heza ndiza naswera tuja kumanya ibyo mukazi katumaze tumare ibyemero mbona bimurumune yisente zanjye neza nagaruka kuno yankore Rwampara yanjye iki nakora no atobwe umyujiro murimo gahwamu
ninga ukasharaho kugira utebyo kozi wabyanduye ibikoze se byanduye abukankanye ndicyetengo cyo kuzankore duka nubu nkora ntyo ikibaro cyanjye cyetenga mu munanye mbumushubuzi abako kutaba mu maduka gari yandukoreye kuba kutunga sente ndikugira ante ndikubarira kureba nejora yo mwende sente za kwasa kuzigobaho kandi nanye nzine nyumbasa kugiye gurura nyetere harya tapana muzinyo bwo kuza kwekozesa gwagira kuta waimuka gwantahamu yes washaraho wija wagaruka Rwampara nagaruka Rwampara wazanka yi specific ari mu Rwampara aho ankagenda naza Kachigani trading center rebera kuri amayiri 19 wano bakuza guterana wano za kuzanyihanga nagenda no musabo w'umukoti kana mutena ucyamusira ry'umushubuzi twapanga edoka yitu babiri twatwatanisa okay aho nuna rebera mukazi hate awenchi washazreho Kachigani niyo yonke yabire inera ifu Kachigani mu Rwampara yo nawenchi niyo watoreye ati umushubuzi norewa cyaro kikuba kine population y'abantu bengi kuri amaduka gatakanyere twine no nyura ni kayihubu enyuma yakira nseri yakasinga yakira chundo kwa hansi ozere tazanya bishike ndazakinoni abwo kakaduka kakari kinoni kabahinde naki mandari bangowa ni sente y'abantu bengi Kachigani yabiri eritauni erikatauni mu munanga konka shata bwenchi ni eriye mu mbiru kuchira yo kuza hansi enki Kachigani bakahinduka abasinzi okay tubayega kwekozesa akwa hati Kachigani teritauni yo kuja mu Uganda ba za Kinoni za Rugando kandi za Rugando tuzire nyumwazi nakati zire nyumwazi manyawo na kutuno tuhapime kutwareba nango wanu bakaba sinzi kandi tubagera ntasindizo abebitoke byebi okay so ncho cyagwisize Kachigani bwe waza Kachigani wakoredo nakora iduka na granti narimira y'umukazi nashwera narugayo okamara yo bire buri kwengana Kachigani kamara y'imyaka yanjena umuduka eduka business yagendeta business karagenda ki abantu batakasinzire batakabire kubi batakasinzire batakabire kubi sente zataha za nama so kuwarjire Kachigani waza kahikando waza kora ati kunarjire Kachigani werahize no kushwera kugareta mu mabanza so mwen hatu washazire ho gamba habyo kushwera hatu tugambira omwijwiri omukazogu omurebota omushangahi kana nibamwito hati omukazogu nkamutungandi kuko ndagamba mukane kora Kachigani izo barimwe ngenda mu kikomera cyanyihanga abukankandi umushubuzi w'imyenda ukovugana nebikomera ozayo tunjirayo ndayo ntwaye isharani cyanjye mbazirira mu kikomera omu na nemyendo jine nemyenda njine okay mbwira to mudara gwanje gw'imyenda ngusimba cyarana cyanjye cyisitamo kuko nstamya umuntebe kumba ndi aho izabishye bashatu bakora tini yabare ko bakiriho konkada kikeje nkiriza twumure gake tuyijagara ko mubwire buke kunatarikini ndi uko wanje kahura nashanko waterwa masharazi biti biti mzee tapana gakutera amashanyarazi gatera acho oko twirokina haprani cyo kurondo mukazi ni kaze rwanda yangurura nazo kuna benze robo basi ndiachite ngo kugira cyo kutunga mukazi abishibaka bari bashatu batebira bari bashatu omwe yafuteza amashanyarazi kunazi ye cyabire cyumuruho icyabire shari haraba bari ababira abana icyabire cyumuruho no situ marika we no wanje bakakundana mazuma ningaranga yamunyereka tubuze manu wogo akaba nashaki akari mukazi arakwera umurengo arkwingana nyamutwe kandi umuhango uko kunda bakazi bahango bahango acha wincho ino kunda bakazi bahango
n'ekitingo cyane niko cyabiye kiri kunabemba rero n'ubabiri bansemeza mwene hatogwa kaine figa kushaki wangi figa yekane shaki akari mukazi aringanire uwamani umutesa ameiso arkureba ko rukundo na nyamiso ganje gamurega mukunda hatobo bw'amashanyarazi gakutera aje akura musya ningo mureba narabo gakantena nanyiza imyenda gisimbire tate niba kwenda kuja kutora namo kari ko leta ronte n'abashemererwa mwitwa kusemererwa ikari kumara mwende imyenda mutora nomu burusha tubazamba tora n'imyenda kuko batora n'imyenda n'umbara muri umutima gurinkaye mu ndomo batora na mwemenda yabo mbwenu kumara mwenda njya kuba bazirira mbito tenumbazizi witu arayiswa mu ngandara na umusanga ni manyanga abo bazitkanto manyana na bashubuzi ntumanyana basi bibi amwana muri gayisingwi turikuku mu cyaro kunyihanga nkari bati bakwata manda bagenda ogwiro kwa masumu gakagata kahanje amasumu gakagataruhu hatu wa mukura turota hatu kumukuratira kwanje yangambira hakuza kubaziza kumba ndiaho agabwaro mu mwana wanje akanakoze so mu nguto mari nyampara ayiza kuizaho turamukanya baheza kurugaho akababwabwa nashi ninyenda kumburuza mwini turamukanya tujya tuta angira taza asandi njya kuiza kusomera wanyu oku karwe nkunguraho mu kanisa ya Kakigani ndikari njya kusemererwa muna agenda abishye nabo bagenda ecyo mugisho murungi endeta mugisha ahasande muri kwa kasheshe mumisya nkito zanje kuzitera mubaza umuryango gwetuka muza kujyantirya bishi banje bonshatu abaho barabo konka iwe kuwa marebere buriya izoba ryo kubanza ubwo amashanyarazi gafutera woreba yakureba je ningo reba mutabifire ho tayine ngare yande baje yamburuza tibidi utaintu mayenzu bazira mayiro ni bazira ya Kakigani nabo ikumukano mwenda imenda nyingi ariko ngireturwa katana amashanyarazi gagaruka tri gaga speed ntumwe atumukama umwicho wenyetenge kumanyize nari izoberi na hakoroga bakora bahoshi bazira bari wo muhanda basa ubwenda nyari ubwenda bukusarasara basimure nkito zabo mbazikagura nabo bakabari mbazakanisa bazakanisa baza basimura bajya nagikenge dukanje mbashanga kai kanisa wera ndugudu bashangara baza kwemerera yabana kandi ubwo nabo abana bakuza kwemerera akabanyesera cyamusana ebyawe bikorwa rahanga ejaje bikorwa rahanga step by step umande twaheza kushika mu yejo kanisa leo lio wabere katera ni wanje unabenza kumbuza bo bishiki na watamu mwinu mwe mujiranta akachiti tabishawo ninda ngandira mazina gabo ne bakoroga agarka mwati otafayo obo muri yo kanisa honi izoberi okashaba inkashaba ona sho washaba oriyo no buza amazina gabishiki muzeyi karoshi izoberi okakushara mwende kanshara konka kandi kambere ryo mugisi mazo kare atotafayo mwene kutira bakabashtamire nkara ini yawe nkomisho kenyuma basitanye ngo kutestabye tuti so iwa mishogono gatabishi nango tabise bakajinsisiro kubera wamazima mwena muheru kutisohora bagenda kurya nanye ngenda ntwari bitabo byanje aduka ntemba kagarukanye mbashanga ibabire bari nuriya gateremanya bari ati mwena utafayo ahasandira kurata izo semero witinyihanga abishyi bawe bo bakabataha bashatu batambara hamwe ababiri bakabari nyine yamwe undi na bari wisento wabo so bakabara hamwe basi na sandejo amazina togamanya
ati asabite ibyo yitwarikira mu kanisa amazina nagamanya mwaraga cyamushana aricyamusana konka bore abantu bakurebesa arisho ki wangi bore bamba kurebesa arisho ki mbene ababiri bakabandikire kuyo umuntu we batandikire so aba babiri abaye bakurugire owo kunda bamu ninga uyo kudaka nuwabebendeye manya okay no murumuna na wati na wajirata nawe ureba yakunda kanchi byakasigaye karungi mino gakirkwera rubugaye ngalisa sigara owiro ukawatankire kuresa kandi ngwisaga gwenukwe mazum so ozani hanga sande yakuratire asabite yabire yanyihanga kuterwa mu cyaki tusoma kuri wa munywani wanje abeshya shanga besire tumbwenu n'ikikuni nyenda gamba mazima nyabo ninyenda kushwera okira kanshonga urugo rwa katanu uri kure mu kikomera kurwa asande gutusomera karwe nkunguru no kusari izuba mwene kimwe tonka nantakandikire nyenda kushwera nokiriza konka okepima mwe mirundenga hero kutekateka ebigambo byo kubasa kumugambira imirundi keshatu ogumana wepimamo namureba hategesha nimubuze iki mugambira tikiri hariwe omainde horota okoye baramujurota naza kunyikiriza ninga nanya ibyanjye bikawe ko baranga okoye no kwese okano yesiga munaza kwikiriza nkani yesiga munaza kunyikiriza aha bwensonga orango ryabarumu nkanyine mbata tenkaza ndo manyeka yitu kuri umva nyina ari mu wabo kuko nabahiza kubururiza bakane beno bamanyeka yitu ekikore shwari no yebembeza ne kayani ekaramu ekayani ekayitu ekane yesimsa kugira ngo mushikina na igomba kushorwa mukejo kuzo mukejo abako buriye bakabogera bitu inzugano bazine mbese nakwereza amarangi ibyo kuri nabisangayo mbese ibyo kuri natabisanga mu irakataka kwingaho ibintu tukatibiye okay hata nikiriza nani umundebeka uryoke umundebeka ndiyoke wajango kore katenda umusigazi wo kugayira umbandi mazima uko ine size nungi yabishibabemba kundo bwiro babene bakunda bwiro kandi bakunda begesiba na nyigisibwe okay orujungu no fomfuza urujungu no ningambo kacheninga nindugambe rwa Yesu I want you wanji nadarugura ataho bizikatera nimugu tuyaza kuterura imbi omishiko mugambira nti ngwenu nyenda kushwera tinkwenda kuzigura kuri wankiriza nyizi kuhandika bara yurishimira baso ninga yuri yanzure obwiro bwe okuza okugambira omishiko ine kumuhandikire bara kumuhandikire bara araga hagishomera abaziri yabagambira ati nyino muzo nankana yenda kunshwera ngo nicyo kirukoreka munayenda ndebe barayi otyo wabotire mwe hamwe mbarha kuwa kuba wotire mwe hamwe mbarha habaho ki kandi ati mwe unaza hamwe watambia ikuri kunana yishoruza mwenda kuswera kinkwenda kwana mwene cyane kintu kiba kirikiye ogushira hanshu nyimpikira hanshu okay kamugame nyenda kuswera kandi kinkwenda kusigura nyenda kugamba ubugenyi ndeba nangwa n'ubu niwe kuza kwa katera nime wanje ayikiriza nawe katera rume okay atemko ari nimbu kugambira mbese rizo manye baranga cyandika izobere nagisiyero bwo mushayizi umwe baziyakikora sa umwishikiwe ntikandi namutera mu condition tinyo bara tinkwandikisha twina otyo wana nya kwegandira nakano kandi igene bara igene ya kabiri ngene ya kaje twotagarikiremo ndina rundo ndizo so okahandike barayo kubanza wahandike ya kabiri wahandike ya kashatu kandi cyo kubanza okagabo okozisa kanwa kawe kandi bigambo by'ukwandika ni bisana so eyo kubanza ne ya kabiri ne ya kashatu arazigarikiremo basi hatkuyabuzire kuzigarika mu wahurota kunaiza kubigarukamo kuyabuzire kuwa kwandika amabara hashatu tiyagagarukamo iwo wahurota
na horanda kandi na horanda menya nyo nkakiro musya yangarukamo barahayo kubanza akajigarukamo barahayo kubanza akadusuma iya kabiri yadusuma iya gatatu yajyatikiri ari yo kohereza akaterera no kuswera abo kankwetegereze kurga mutu kuhikankaye ne yakabira atagarukamo cyakusira kikaba nuko cyabekemeye kuba ngo wahandika atarugarukamo kikakiri kugira ngo mbwe nati ninkwerezo bwire bahize bwire bukungana butatagangarikiremo ndinyo nakusibura naza kurondo ndizo umubara ya muheru bakaba birumu niyo kubanza ne ya muheru condition za wishatu zikazirumu umbara hayo kubanza ne yakabiri ne yakashatu nkurebire nakusima amakaganye nagabururiza nagasima muri kiri ari kugira ngwego ninganga kandi utansisiro bwire korota kwenda no disho zeka ubotanguhi kotine wewe tugambo tukushenda shendo mushiki yakitiriza umuntu manya ekisiro ubushiro bw'ibirebi wani no butagandira muntu mazima ari ubunkubuza ntibiturugaye utinirwa ntungamo uzarwaye atinirwa ryantonde muri ati address yawe ngwateya ryantonde ntungamo wangi umuntu mugandira mazima nkukuri koro ry'umuro mugandira uburo bwawe kwara yo kubwemera bwemere kori umusinzi umugambira ubusinzi bwawe kwari yo kubwemera bwemere mbwino reka kubuzabuza umuntu wache tugereza aho amuheru akugaruka ati kirariwe yohereza akatera rime wawe nguburize kwihamute kwikabigere nakwitegereza atera muhereza azayo abagandira no baburiza ko ari umwene nanko kurugaba naha ukwetine nsonga imando iba kubanda ntigimanya muze guba kurwara ntigumanya ndwara ibarwara ntigetegereza ebe byona bakaba banza bacondoza bamanyejika ebandu amandwa ki ejikegera ndwara ki eba ya ruganda ki basinda barwana baba emize yabo baba baby baba basuma bakuna basi niyo fumu yo kugira ngo washira girata abuza ebe byikirzana twikirzana bantwerezugana ukanozi umbona kugwe bakashwera singira 10 n'embuzezi ishatu 10 zikazi sente nyingi aha muntu wabene utungo mushara gwa shiringi mukaga shiringi 10 zikazi sente nyingi kandi tuwarenda munkanko tere myaka mingi kandi ntakukora mu bitongore bikushana mweka nazikungi nza mwizi kuri mu kikomera umuzi umuramu wanje kwa sesente angurira yembuzi yina angurira yembuzi itanu tutoka mwezi 3 twazugire ibi tuyatuzitara go zisabizire kuzukira ibi bintu na tawushingize yanjye 10 bakaba sabire nyenezi ishatu so rukomena kandi gura shingi bishatu so 10 zikaba nizemerere nyenisha bata mune mbuze zishatu ya munyanya ya mbuze zishatu zishente basi twateho ikiro cyo kuja kuhingirwa mwahingirwa ryari twahingirwa mu kwezi kwa mukaga rukumo rwenda nkaga n'ibiri ukaba wabiro ozirwa shatunena washwera nkaga n'ibiri ko tabira umujo wakura wangi uko tabo umujo wakura kandi abira umujo wakura kandi nabumu gutererwa kushwerokwe nabo ko yendeza mu nkore byo ni birashimeze tata n'cyaro kitu nangwe mu cyaro kitu nyina banze yakatimba abakaze kuzora ubutimba iwakatimbo kakihayi nkakapangisa nkahi no mugenzi kabwekere yagwira hari kibingo
mukuru w'umugenzi kabeho nango mu cyaro tumuzikira mu mwaka ubu Sarai napanze akatimba shiringi 20 ashatu konkamuze yuko yine sente naza cyakuze nagurente ya shiringi 5 nezi ina bagira kikomera naza ubwenko mahari kasha achikomera ukano bageraho cyente nkagura yente yo kujya ukajugura achikomera yo kubaga bugeni naza ubwenko mahaka rumusiya urukwago napanze imotoka kaine motoka ya Opel kakozere nkakabasi nkakamin basi singi 50 yani achikomera ikikiti cya mayiro 8 nona gitembeye n'aba bestman banje n'abashweza banje twayitora nyanga tuyayo mukazi witu twamutura bujaga omukanisa twabyitu twaze motoka yitu yatureta yaturabya yatutura hariya rero bahita umboda amuruka ongote kuzaka gashuko neje yagumiza muneza nyabikungu motoka twagisigaho bantaha amagare no mugore wanje motoka keta kutembayo mwargo motoka mwazagare twazagare basindika mayiro nteo basindika hacha mwiki basindikire bakora takuvuga takutungama akana tungama iwe bakakusindika no mugore bamusindika inshagariza tuzakibona ziruka umurahanga kagashaho obwiro bwo kuba mugore kacayicero cyurungi wangi okuba mugore obwiro kikakiriye cyapa nicyo kitenise cyo kubanza amanya mbitenise binde biro mu nsomo mwenebi binde bikanshemeza izo benagitwa mukashemerwa munonga izo benazunirweho zasigara zangize nawe kugambana nabyona kanshemeza munonga izo berinde yakurasireho nubunze umuharangi wo kubanza kwazo hadikuri ubu kwata amino mungaro umwana ine first class unaza rwete kapeti umwana we kandi abantu bonarebera ubwe tinkagarikaga ko ari bombwinje ubu mbu wa graduation mina akiri chancellor wa Makerere nkarebe kitini secho natinka gace kugira kukireba inarebera abantu bakungana bati ubwingi ukugambira amazama ebitini sabishatu byorebera mu shatu bindebere mazama mbwene umukoro bugenyi zo barwa ati ubugenyi twirukanga batura muri cyo kidara kagasha yawe kuka nyabikungu yawe kuka riganda yawe kuka ibare rikandaje urahanga rikizura abantu gramphone y'urugo n'ubuza twabenze zitero umwanya gw'ibyomebi akaro gramphone ina zono murundo gumu biti twatwine hisamba ry'umwana ka gramphone yagambira umwana umwe gramphone yagambira mu kibuga cya tatu gramphone yagambira mu kibuga cyanje murano wanje akaro musabo muzebana wayine gramphone ye hachi amabara gabe garho gakangashana ninga burside ke nibare ryari gakandi gashana konga muri gramphone yari yabebane gambe kagamba n'imizina ryayo wambuza webanga kwagara mazima kwagara bwe nandemu lewe ntuzana mwana oko practice injire ningo ko twire normal twire bimanya umucyara shwa kana makuzina kandi umurembo kukabure bwa gramphone ababetegereza bakana mu yakuzana so no mucyara kana makuzina akana makuzana wa mukwatara hibare rya wambuza yego bidara bandiro mungara boko uruhanga rwarano togota inshagariza yiboko kumayango imotoka nenda kuzigarira yo tenka zipanchiza nazireta chikomera nazikwasa basi shaha munana baiza kurya chamwana chacho nacho cyazo mu byafa ibi akagasha ngweshagaraze motoka ekabasu umwako w'umuntu wabera bayino hakasente akababa namanywa yigombora yabo yona narisa zariabo byona wache tigereza ntabwo itumbwira mo amagarago nubwo nakurire mu ntyo
na munonga yinizira kagaraka wakorizi nakorizi na ertaragarukireho kumara kwirekarengwa ertaragarukireho kumara akirekarengwa okay akachika twaramya kankena garaka kutaya katimba okwe nemoto kuzayo mazum abana babe bari mu cyakatano mu cyamkaga basomere na batoreze ubugeni bwa kashiza okasetinga chapter y'abantu kurata okay yego bueno kumwaheza mukama yabahereza abana yatabana abana kuna bela ikagwa gataho ni somesa nyina boko kashanzo na mwenda yarwara mukama abana bangahe ubona atanga kurwara kati n'abana 8 kuyarwara yarwara nguno rheumatism ingingo izona kukomoroka kunaka yarwara namutakisizi namuyana mutishaka ndeba zambarira namushabo nangwa na Kampala obo chine akasente nkine kakasente nakaduka kachiro hariya mbwino eduka yaza kunde mo kushubura nari buri mukazi wanje abugabana bene mukunda natinda kushero ndizo nayizenga no mukazi wanje kuri ganshanzo na mwenda ukuse mu muzisi n'kunega na 8 kamuri waze myaka 27 kabanza na mara nawe myaka 3 ntakurana nawe kuyagire cyetengo na narara nawe na mutwegenda arwire kuyaheza kujitwara twazambara zwa mara mezi mukaga aya arwire ayaheza kumuzara umwana namugaruraha tukamuzarurwa kana orwakatanu rwa mukaga sanda mabere nkago gahuga gurika gabanka ganje omukazi yazimba ingana n'eginzu nashukura omukazi natwara kisizi omwana yatukira ibirebi omwana ogwinzire na muhingira mu kibuga nyina ari mu kishenjaha n'umugati ni yagumushangise mukazi yatera bayi nagira nata so omukazi yagumaho konkarwire arwire watungo mukazi ondijo ninga wa mureberera mpaka nze namuswera bwanyuma y'imyaka 3 n'izigere nashemerwa mnongo kugira ngo gumira ha program aho nto twahenderera kandi omugenyi witu yaba ari mu gurusi Edward Kashija twaturiho muri Kibingo umurwa Churches muri Nyakayojo kandi no muri Mbara City South.